Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usaphila. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha leli khasi-ke laphana-ke wenze okulungile-ke laphana ucinezele u-subscribe button. Subscribe-ke akubizi imali, kumahhala nje, ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzolethela zonke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Ngizocela kuwe laphana-ke ucinezele lelo bhathini-ke laphana subscribe nje, ku-free, akubizi imali. Udaba okulethele lona namhlanje lethi-ke uNgizwe Mchunu seveze obekucashile-ke okwenziwe i-MK-ke namanye amaqembu bemcela laphana, kodwa-ke ikhona ikliphu uzoyizwela wena-ke ngawakho amadlebe, uyibonele wena-ke. Mina ngizosicela kuwe laphana-ke ukuthi uma usuyibonile-ke le kliphu-ke ungene ema-comment section for ubhale ukuthi ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke leli-ke. Masicinezela nebhathini laphana-ke subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ngisho nesenti elimnyama nje leli-ke. Nayo-ke le kliphu-ke awuyithokozele. Kuney'nkinga ey'khona ey'thinta ukubhaliswa kwama-list abheke ephalamende. Akekho ongangithinti, including i-MK iyangithinta ukuthi ngibe semalistini abheke ephalamende njengoba kuvalwa kusasa kuLwesihlanu. Cha bakwethu, ngibabekele ngokucaceleyo ukuthi angibazondi, angizondi muntu, kodwa futhi angikwazi ukuba ingxenye yamalista abheke ephalamende mina ngilokothwe ongangey'ntaba zondi nokahlamba. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi basihloniphe isikhundla sami njengomuntu olokothiwe. Ongifunayo uyongithola emveni kokhetho, sengishilo. Obonayo kubalulekile, ongibona ngabalulekile, thina sinankinga njengoZulu, vele sisemkhankasweni okuyimela njenge-province yaKwaZulu Natal sibe yiso. Abangasidingi boshuthi abasidingi, abasidingayo boshuthi bayasidinga futhi. Siphethe thina abantu abasha abawumgogodla kwalelizwe ngayo yonke indlela, futhi abangama-followers alelizwe.